Gerakan itu gerakan uji akan lari. Jadi lepas ini. Sudah nih. Lepas nih. Hah? Yo, ke kanan dulu nih. Dong bawah ke kanan ya kan. Oh iya don anu nih. Apalagi mah degradasian nih. Ini yang kupinaan teh nih don. Nih, coba nih. Artinya ada mesin-mesin. Ini gambar seperti guna. Training doang aduh nih garis sedino nih don. Lagi bedah training garis sedino sekedit teh don bau nah. Ini harap training garis sedih mudine sedino.